Pemirsa pengarga pedes rawit sani sedurungyani kepanggih ngemalang kantos langkungan 100 tali rupiah a kilogram. Rahu mangkin sampun sayan tedun dados 16 tali rupiah a kilogram. Lianan punika pengarga daging ayam ke kantenang nincap kantos petang dasa tali rupiah a kilogram. Silih tunggil pedagang bakso ring Pasar Badung Niwayan Wandri Mausang tedunnyane pengarga pedes rawit memargi dawag awuku sane lintang. Sadurung nincap 5 tali rupiah dados 6 dasa tali rupiah a kilogram. Pengarga pedes nanin mungguh ring seket 5 tali rupiah a kilogram. Indik kewentenan pedes Wandri Mausang kantos mangkin kantun teg-teg nenten metuang piambeng. Punika taler ritat kale nyangre pengrau rahina jagat galungan miwah kuningan dani durung purun narkayang indik panincapan sane pacang memargi santukan anut saking pengaptin krama. Napi malih ring galah punika nepet ring pemargin pengawit bulan Ramadan majeng krama muslim. Lianan punika pedagang daging ayam potong I Gusti Ayu Suhaini Ngwadarang rauh mangkin pengarga daging ayam sampun kantos petang dasa tali rupiah a kilogram utawi nincap 5 tali rupiah sayhang ring kahanan sadurung nyani. Dani Mausang nenten uning pidadab panincapan pengarga inucap. Anut saking data harga pasar saking Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali, kantos tanggal 5 April warsa kali talis likur, nyobiahang inik penedunan pengarga pedes rawit miwah panincapan arga majang daging ayam. Ngwadarang taler indik rata-rata pengarga pedes rawit ring petang genah pasar kota Denpasar kantos 6 dasa 5 tali rupiah a kilogram raris antuk pengarga daging ayam sampun kantos 3 dasa sia tali rupiah a kilogram. Widya Stuti Bisnis Bali Nguningayang.